Idaong tayo po'y misa ngayon para kay Hermanidad Intention 2026. Brother Roger Tapang and family, Sister Rita Bundalian and family, Brother Jenner Lozano and family, Sister Marie Chris Bognot and family, Mr. and Mrs. Larry and Vicky Sarmiento and family, Brother Noel Sapanta and family, Mr. and Mrs. Angelito and May Santiago, CM Flowers and Even, Ansing De Leon and family, Mr. and Mrs. Manuel Aliera and family, Renan Meliton Carandang and family, Aristides Aison and Raul Aison, Roy Aison and family, Ryan Aison and family, Joselito Bago, Alfonso De Leon, Noli and Lucia Magbag and family, Raymond Garcia and family, Tria Marie Venson and family, April May Aison and family, Irene Luwat and family, Justin Maneje and family, Elizabeth Pineda and family, Gerly Singh Ramos and family, Alex Limiak and family, Eileen Punsalan, Jay Samson, Loida Quizon, Zenaida Mercado, Andy Porras, Freddy Enriquez, Harvey Perez, Mila de la Cruz, Reina Anunciacion, Guillermo Jacinto, Joseph Sanchez, Maggie Perez, Catherine Benson, Susette Benson, Bern Cruz, Frank Antigo, Ernest Ventura, Edward Patrick Sapanta, Maria Ana Pascual, Bonita Castañeda, Angie Canlapang, Evangeline Esguera, Pay Nunag, Gloria Richmond, Neila Carreon, Marian Sinamban, Liza Alfonso, Perlita Pelma, Juby Enriquez, Mrs. Carmelita Punsalan and family, Mrs. Jeanette Carpenter and family, Raquel Limiak and family, Galicaño Enriquez Jr. and family, Erlinda Fernandez and family, Edita Martinez, Emily Ventura, Portiara Pangilinan, Rosita Miklat, Raquel Ramos, Emilia Enriquez, Dolores Valencia, Leticia David, Engineer Jojo and Mrs. Agnes Adizas and family, Joseph and Marifer Santos, Zoraida Lusong, Leonardo and Amelia Castro, Dory S. Pineda, Paul de la Cruz, Elenita Lacson, Carmen Pineda, Irinea Pineda, Estrella Cosme, Josel Ronquillo, Myla Francisco, Honorable Benjamin Peña, Honorable Edsel Manusi, Honorable Abraham Cunanan, Honorable Larry Castro, Honorable Nora Enriquez, Honorable Arthur Valencia, Danilo Peña, Janet Villapaña, Ana Grace Antigo, Elvira Lalik, Marlene Malyari, Ruben Saliling, Maribeth Hernandez, Ismin Hipolito, Jennifer Amyo, Anita Pangilinan, Janet Mejia, Lita Delphine, Dolly Sigua, Corazon Zamora, Dominga Marimla, Lydia Ganya, Violeta Mejia, Noel Careso, Emeraldo de la Peña, Francesca Embalsado, Sally Cayabyab, Nenito Buluran, Presi San Pedro, Rachel Lareña, Merce Soriano, Rosalie Rodriguez, Mr. Servin Castrians and family, Mrs. Imelda Camaya and family, Cortes and Poño family, Janet Loanson and family, Mary Grace Rodriguez and family, Louis Matawaran and family, Santo Niño Devotion Group of St. Sebastian of Woodside, New York, Redentor Simbulan and family, Raikel Ramos and family, Opelia Gabriel and family, Nestor Regala and family, Catalina Galang and family, Gloria Lopez and family, Grace Del Rosario and family,
Vilma Manalese and family, Josepina Benson and family, Jel Bernardo, Brian Mendoza, Mirna Mendoza and family, Marites Enriquez, Marilulu Manlan, Leticia Lobo and family, Net De Leon, Yolanda Gonzalez, Leia Rivera, Vilma Cabrera, Celia Dayaw, Pacel Pedez, Antonia Mirabel, Cora Tolentino, Agnes Villavicencio, Angelita Balilu, Monet Dungka, Elaine Tiglao, Vilma Cabangcala, Mr. and Mrs. Virginia Albenida and family, Mrs. Corazon David and family, Mrs. Isabel Mendoza and family, Mrs. Rose Asarias Rivera and family, Mrs. Rosario David and family, Mr. and Mrs. Rustico Magat and family, Mr. and Mrs. Ramoncito Garcia and family, Mr. and Mrs. Paul Soliman and family, Mr. and Mrs. Joanne Martinez and family, Marina Torres, Josepina Gatus, Arlene Ronquillo, Bernadette Aguas, Jenny Rose Manalili, Mary Ann Sarmiento, Nita Carbunco, Remedios Garcia, Julieta Capil, Emerenciana Aison, Serlita Basilio and family, Merly Luchang and family, Warlito Dizon and family, Reina Annunciacion and family, Maribik Katakutan and family, Estelito Baluyot Jr. and family, Arlene San Pedro and family, Romilly M. Partible, Nikki Torres and family, Daisy Castillo and family, Nieves Pili and family, Beth Edeher and family. Paraging kapasalamatan dari Roger and Linda Singyan and family, Benji and Luli Enriquez and family, Jerry and Loret Santos and family, Narsing and Juliet Sapanta and family, Joel and Richie Enriquez Paras and family, Nicolas, Remedios, Noli, Harold Jr., Guariño and family, Lisel Dorado, Agnes Sarmiento, Manuela Sarmiento, Gary Dorado, Bicaela Mejaret, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Romy and Carol Pexon, Ben and Len Canlas, Sheila and Lawrence Sarmiento, Net De Leon, Paul Mila and Noel Laksamana, Elsa David, Valencia family, Guariño family, Noli, Angie, Larissa, Charina and Hasmin, Madonna and Jan Surla, Vandenbroek and family, Mrs. Merlita Aladin and family, Mrs. Rio de Jesus and family, Mrs. Rhea Pangilinan and family, Eddie Rivera and family. Para kang special intention dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Sala, Grace Santa Ana. Para king complete healing ng Annalyn Baltasar. Para king death anniversary dari Joselito Correa, Antonio David, Loreta Aladin, Eusebia Castro. Yabetala naman pure kaladwa dari among Pats Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emigdio Tuaño, among Chodolpo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Senior, Edwin, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Wilfredo, Dominino, Maxima, Antonio, Alfredo, Merly, Eddie, Laarni, Francisco, Melchor Sr., Anastasia, Rosita, Lino, Maria, Eduardo, Benjamin, Rita, Edwin, Lydia, Jose, Apolinario, Alfredo, Estelito Jr., Amelia, Mark,
Roman Jr., Federico, Juanita, Segundina, Javier, Melanie, at Dingmaldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Palakad kami po. King lagi uning ipat ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili ake kayo. At kekan pimuri. Kapatid, pagselebran tayo kaniting kayaldawan ing kapiesta ng San Ignacio ning Loyola at adwan tamo king kapamilatan na ring panalangin na ing itamuman. Pakiramdamanan ng Diyos karing panalangin tamo at ipagkalog na ikikatamong kapagnasan. Pasalamat tamo kaniting aldo, para karin da kalagrasyang pagkalog na ng Diyos kay katamo kapamilatan na rin panalangin at pakibat karing panalangin ng San Ignacio. Dapat karin pamikatago na may kulang ta kapasalamatan at wantangin ng kayang kapatawaran.
Itamongan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipaligapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa Blanganghel ng Pos Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos at inutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo'y dala na katangan sana, King Bie Alanganga. Amen. Eleison. Ligaya King Diyos, King kakatas-katasan.
panalangin tamo. Oy paming mayupaya, pigkalubmeking kekang banalakapulungan ni San Ignacio ning Loyola, king lalo ng ikaligaya ning kekang lagyo. Atok yan misana ing kayang alimbawa ketiking iyato, at mirakayana na kay mansana king korona ning biyeka rin banwa. Itiyaduan mi, kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambe mo, king kametong nganing banal na Espiritu, Dios, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Kapatad, nanuman ing daraptan niyo, mamangan ko man o miminom, daptan niyo ngan king ikaligaya ning Diyos. Eko babye kasangkanan, king pamikasala ning ninuman, Hudyo o pagano, oring galame king iglesia ning Diyos. Antimo ing daraptan ko, pagkapilitan keng pamatulan ing metong at metong king sablakong daraptan. Para king ikakayap ko, nune para king ikakayap ding sabla, balang miligtas. Makitulad ko kanako, antimo, ing pamakitulad ko kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Talakad na po bang parangalaying maya pabalita? Mapalaning pagkakalulu, King Espiritu uling karela, Yaing gayarianing banwa, Haleluya! Inginu manatili ake kayo, At kaya kaan timurin, pamabasa king Mayo pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, milalula karakal ding taong tutuki kang Jesus. Inarapan nala at ngana. Nino bang lalapit ka nako, e malyaring alagad ko nung may gitnang luluguran kesa kanako, itatana at imana, ingasawa na at dingkayang anak, ding kapatid ng lalaki at babae, at pati na mismong sarili na. Ingni namang ebisang mamusan king krus na at tuki kanako, e malyaring maging alagad ko. Nung metong kay kayo babalak yang manalakat tore, e pamuwaring lukluk at balaka ng gasto sana, ban abalunan nung managyularing pera na, bayag mayari ing tore? Magkang mitalakad laring pundasyon, dapat enaneman apayari, kalyan jamu ring sablang manakit. Sabihan da, pigmula ng telakading taong iti at enaneman pala apayari. O nino mong ari, ang makilaban king kalupa ng ari, inge pamulukluk at misip, nung ding apulo ng libong sundalos, ag yurong labanan ding adwang pulong libong sundalo, ding kalabanan. At nung enagyo, mitubod yang pekaketawana, kabang marayuya pa yung kalabanan, ban makipagkasundo. Makanyan mo naman kay kayo, ay malyaring maging alagad ko, ingni naman, nung enay sakwil, ing sablang at tsukeya. Pakamalan kong kapatid, ing mayap ng balita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya payabak po kay kayungan kalugura kong kapatid. Happy Fiesta po. Malawos ke po. Wala na ko nga karapat at tsuna kami. Anyang magaral kay Ateneo, deng estudyante pansin ko lalong-lalo na rin ang ibang king Ateneo High School. Poto mag-test kami rin test paper, nakapit na kay Tambabo, krus yung makanyan. Iba't A, M, D, G. Nana. A, M, D, G. O di bayo-bayo ko Ateneo kanita, first year college ko. Kutang-kunan niya, tanga ko. Kapapakibat na ba naman ka na ako? Ang mangopya di gagraduate. Nana. Uning kanyang turo na ako king Cebu, ni teacher ko po Cebu, Ateneo de Cebu. Kita nga ko estudyante ko, balo niya yan nga ako na ning AMDG nga yan ako. Ngara ka ako, ang mangopya, dakog grado. Ngara.
maragulya kanugrado yung mangopya. Pero itamo, uling patulunan tayo sa Ignacio, may kadbalo tayo in AMDG. Ayan. Nano yan? Ad Maiorem Dei Gloria. Naguri na sabyan dita, balo yung Latin kanyan. Ayun naman balo kabaldugan. Nanya? For the greater glory of God. Para king lubos ikaligaya ning Diyos. At balo tayo ita. Ing naging biye ng San Ignacio ning Loyola, metong yung biye, mi talaga, para king lubos ang ikaligaya ning Diyos. Pero yung kutang ko, bakit? O ba't bignos ng San Ignacio ning Loyola, ingega na ganang agyo na, ingega na ganang agawa na, agyang pang kinailangan pang megaral Latin. Kaya pwede rin grade 1. Agyang pang matuane. Anyang may gumpisanin pa talaga yung sarili ng king kasuywan, king Santa Iglesia, kinailangan ng mag-aral. At nung kailangan ng mag-aral, kaya pwede rin grade 1, megaral yan. Bakit? O ba't likwane ing kayang lagyu at ing kayang pamilya anting nobleman, anting tawong makwalta, o likwana nga nita, may igiyang pobre, may malimus siya ka rin king Saragosa nung yung kumagkamali, o king Barcelona, no ka rin man ta. Bakit? O ba't telaganing sarili na at ding kayabe ng Jesuita, king kasuywan, king Santa Iglesia, parararo man, nuno man padala ng Santo Papa, o ba't bignus da yung sarili da, para king antikaniting biye. Ingkutang, bakit? O bakit? O kutang yung ako kanyang, bakit? Eh po naman balo. O hindi pakibat ng San Ignacio ng Loyola. Tuturo ng San Ignacio, ing tao kano lelangane ning Diyos for the praise, reverence, and service of God, and by this, to save His soul. Ing tao lelangane kano ning Diyos. Man is created to praise, reverence, and serve God, and by this, to save his soul. Nanuya? Man is created to praise, reverence, and serve God, and by this, to save his soul. Nung i-translate kita king mas malagwang ay tindyan, ing tao lelangani ring Diyos ban akaya bene king bie alanganga. Mas malagway ang itindihan ta. Kesa kitang praise, reverence, and serve. Mas malagway ang itindihan, man is created to live with God forever. Buriyo ita. At wala pong kapit na rin buri. Opo. Man is created to praise, reverence, and serve God forever. And if God created man to praise, reverence, and serve Him forever, and by this, to save his soul, if God created man to live with God forever, kailangan ibiyena ning Diyos, ing kailangan at gamita na ning tao, bang kanita, fulfill na ing purpose na ita. Nampuri ko sabyan, nung ing lapis gewame, nang kailangan mong ibiyek ing lapis, bang kanita sumulat ya, dating lapis atin niyang, karbon. Ale, paluye pa yung karbon. Pentel pen na kasi baluyo eh. Eko ginamit Mongol ne. Eko naman ginamit Mongol. Ika na Faber-Castell. Iye balo ito. Ing lapis kailangan natin yung karbon bayang sumulat. Ing ballpen kailangan niyang ating tinta bayang sumulat. Ing gitara kailangan niyang ating string bayang tigtig. Naintindihan niya? Ati nga pong babye na kay katamoy gana kay tiking yato o ini kadwa ng tutok sa Ignacio. Babye na kay katamoy gana kay tiking yato, bang kanita gamitan tamo, batan, dasnan, itang sangkan, nung bakit nakatamo lelangan. Malino? O nano maningatin mong eni, ingke kang kayatinan, ingke kang belwan, ingke kang kabyasnan, nung nino man din kang kayabe, nung nanumaning kekang pangawakan, binyena ning Diyos at iting mabilog ayato, binyena ning Diyos,
Pangkekang gamitan, pakaping miras ketang kekang parasan. And what is your purpose? To be with God forever. Pero atin yung katlong tuturo San Ignacio. At yung makasalamin king kekatang ebanghelyo ngayon, nasa sabyana. Nung atin mang nanuman ketiking yato, ing maging sumbagal keka, bang nita, akikekang pamamuntaketang sangkanita. If there is anything on this world that could be an obstacle for you to be who God meant you to be, let go. Lahom. That is where you see St. Ignatius' radical detachment from things. Nya, agyo ng lakwan ng ega na gana, uling akakit na, nanuman itang likwana, maging sumbagal kaya, ketang kayang pamanupad, ketang kaburyanan ng Diyos, king Diana. Or in short, maging sumbagal kaya, ketang ngakayabe ng Diyos, king Bie, alanganga. Bakit bubugnos ng San Ignacio yung ega na gana? Para king hapong ginu. O ba't likwaning ega na gana? Para king hapong ginu. Uling ikilalana na that is why God created him. Nung basan ming ebanghelyo, balamos sa biyan ng Kristo, kabudlakwan mo yung ega na gana, tubig ka kaya ali. At isang kanita, nung itang kekang kailangan lakwan maging sumbagal, king kekang pamanupad, king kaburyanan ng Diyos, kekang batingan, kekang lakwan. At karen mo rin akit nung makananong bubugnos ng San Ignacio yung ega na gana, at agyo ng ibugnos yung ega na gana. Bakit uling balo ng ing ega na gana mo naman, ibat king Diyos. Nanong tawli ng pangading San Ignacio, nang manyadsad kaya, para kanita misadsad yaking antikariting bie, abubugnos na yung ega na gana, uling malagwa. Malagwa yung bugnos mo yung ega na gana para king apong gino. Datang at datang yung panahon pagal ka. Alakang piyaliwa kita sa sabyanda. Ang batang masipag, paglaki, pagod. Pagal ka. Nung bubugnos mo, bubugnos yung ega na gana para king apong gino. But for St. Ignatius, there is only one thing that sustains him. At tsuketang kanta, akakantata mo, may kanitamang balo that is attributed to him, or at least that reflects the kind of life that St. Ignatius lives. Nanyo ito, nga na, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Bignos na yung ega na gana. At bignos na yung ega na gana, sundo tayong kanta. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't pagari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Na ano pang burina? Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, at lahat tatalikdan ko. Nang burina ng Ignacio? Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, at lahat tatalikdan ko. Alam ko nga kakit problema ka rin. Is there anything wrong with that? Nothing? Uling ka na, gustong dimdam kita nga na, give me only your love and your grace, that's enough for me. Utpotan daramdaman kita bala mo, sige Lord, biyagungan kaya kay ega na ka na, pero biyag pa ako yung lugod mo. Babalam sa limi, lugod din nga pong gino. Sa limi, lugod din nga pong gino? Alime? Bakit? Bakit? Uling? Naneman pami sali. A better translation of that prayer would be, ipagkaloob mo lamang na ikay ibigin ko, at lahat tatalikdan ko.
give me only your love and your grace. No, it's give me only the grace to love you. And I can do all of these. Because the driving force of St. Ignatius' life is that he loves God enough for him to give of everything for God. He loves God enough. Bangkanita pugnos na ingega na gana para king Diyos. He loves God enough. Bangkanita ingega na gana kayang gawan para king lubos ikaligaya ning Diyos. At hoy tamo naman ning panabili na kay katama. Keti king biye kasalpantayanan, biye kabanalan. Our driving force must nothing else and nothing more than that we love God enough. Alakwan taming ay gana-gana ang maging sumbagal kay katamo from being the praise, reverence, and service of God and from being with God forever. Only if we love God enough. Not ourselves, not our riches, not the people around us. If we love God enough. And if we do, para kang San Ignacio, sapat na yung kaluguran niya yung Diyos at ibuknos na yung sarili na para king lubos ikaligaya ng iba. Amen. Amen. Nakanuha na nga pumon. Amen. Palakagtapo, ipasyagtaya, ing kasalpandayanan Kristiyano. Sasalpantaya ko, king Diyos, ing pangmayupayang tutuo, nilalang king banwa at king yato. At kami sa Kristo, ang anak ng bugto, maginutang. Pengaglik ing upayan ing banal na Espiritu, bibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa alam ng upayang Poncio Pilato, mi papo king cruz, mete at mi kutkut. Tinipaya karimete, king katungaldos, sinubliang mebye. Pepay kasya banwang makaluklok, wananin Diyos, panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukong ka rin mabye, ang pongme nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banal akapulungan katoliko, king pamisamap ding banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alananggo. Amen. Kapatid, kalitingal doon ang kapiestan San Ignacio de Loyola. Mandalangin tamo king Diyos, bansaot pa nakatamong makiramdam ka rin kayang amano, mibiyebyeking kayang lugod, ibiyena ing grasyang aluguran taya, ban atabili tamo ing sabla para king kasuyungan kaya. Ibuklat no sana ipigpusot kay sipan tamo, ban akwatang mo ngaintindihan ing amanong pagkalub na kaya katamo. King balang panalangin, pasahog tamo kang San Ignacio, karing kayadwanan tamo, inya ipakibat tamo, San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Para karing pamuntok ng Santa Iglesia, iwangis lasana king alimbawa ng San Ignacio, king malalama pamikunam, iyanat king dalan ning kabanalan, ipanalangin tamo king Ginoo. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Para kay katamong Pilipino at ing bansang Pilipinas, iwangis tasana king alimbawa ng San Ignacio, asino yumit mong tepangan, para king balen, akayang tipuan, ipanalangin ta king Ginoo. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Para king kaya katamong komunidad, mananusanang ing Diyos, pasiknangana, at palalaman, ing kaya katamong kasalpantayanan, at pamisan metong kayan tabi ng espiritualidad, apepakit ng San Ignacio, ipanalangin ta king Ginoo. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Para ka ring masakit at magkakasakit,
Miwangis lasana king alibawa ng San Ignacio at inauling kay ang kasakitan king Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Para ka rin miyang nabi, manano sanang tanggapana lang Kristo, king kayang kayarian banwa, kambe ng San Ignacio, at hanggang santo, ating kayang pakalulu, kam tandaing bi, alananga, ipanalangin taking Ginoo. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo para ka rin pamangailangan ng kaya katamong komunidad at para king kaya katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, ipaintulot mong king pamakiwangis mi karing banal. Akawangis da ka, king kapamintuan mo, king kaburyaning igpa, at ingalampad ng lubot mo kay kami. Ikang ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Ina
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang ikatula mo sa nareting ay nayampang mi. Kaniting kapag masusya na parangal kang San Ignacio. Tunay mo kay sanang kapagbanalan kapamilatan iting Eucharistia. Ay pagkalup mo kay kami, anting pagmula ning sablang kabanalan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatili ke kayo. Yat na yoring puso yu. Makayat na no kikinu. Pasalamatan taya, ing ginua Diyos tamu. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabusing kuryan at pasalamatan dapat. Kapilan man at dukarin man o Ginoo, banalay pa Diyos sa malugudampong maganaka. Babayo mi ing banalaka pulungan king balang panawon, kapamilatan ni pamipalto mong lalaki at babaying baka pasubali king kabanalan. Pabye patutuo king kekang alang kupas alugod. Agyaganda kami kapamilataning biyerang bayani at sasaupan kapamilataning alang likat ng panalangin pan maging mabyekeng tanda ning magligtas mong upaya. Ulinita kagum ding sablang anghel ang pambanala pupuri keka king templo ning kaligayan mo parangalan pasalamatan apon daralitanan daka ngamingan ngening kakanta. Kapamilataning anak mo, Yeso Kristong ginumit ing upaya ning banal na Espiritu. Pagkalaman mong biyay sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang binitipon king banal na kapulungan mo bang kanita, manibat king kayas nagdingaldo ang gaking kayalbog na, king dalise daon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita oy pay panigapumi, palukup ang pabanal mo laking Espiritu mo reting darlat darawon mikeka, bang magawalang katawan ng pondaya ning anak mo, Yeso Kristong ginumi, amen nabilin kay kami king pagmasusyan mila, reting misteryo. Kanitang benging mi pagtaksilan niya. Kinwane ing tinape, pe pasalamatan na ka at pinuri. Piraso ni tinape, dinwang niti ka rin disipulunat nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Dinwang niti ka rin disipulo na at ngana. Tanggapan yeti, ikongan at pinungko kaniti, itiyeng kalis ning kanakong daya.
ing daya ning bayo talangang gangtipan, ami bubu para kayo para karing sablang tao, bangke kami patawaran la ring kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganahan kanamo. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo inyang ining gaganakan mi o mapamakalulungin pa ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ni ganak mo, ing maligayang pangasubli ng mebe at ing pamaytas na banwa, layon makasadyang sa lubong king kadwa ng panyatang, daraon miya ka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan memip nung pakalulu ingayin ing banal na kapulungan mo't kilalanan ming mi dawon king biyena. Pauli ning sakripisyo ning kamatayan na biryan mo kaming misod keka. Pagkala mo sana king kaming mipasik nangan king katawan ng puandaya ning anak mo, imikap nun kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu, kang Kristo. Gawan mo kami sanang maging metong mong alang-anggang taong keka at papalarian na kaming berakayan. King pimamanan, ding manal mo, una kami na tingnuan, Maria, kapilanman Birhen ay dunin Diyos, kami ring San Jose, ring esposa na, kami ring Juan mong apostol, maligaya mong martir, kami ng San Ignacio, ring sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan, kasopan, alang patanat, king arapan mo. Uy pa, iti sanang ailing pangasot mikeka, pasulungan ang ing kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilo kayato. Pasiglangan mesana, king kasalpantayanan, at lugod, ing banal mong kapulungan, kasalukuyang maglakbe, ketiking yato, saksi, king tula at kalungkutan, king pagsalbat at tagumpe, ning meto ketawan. Kami ning talasuyo mo, Ileo, kalabing apat, ing pakamalan ming Santo Papa. I Florentino, ing obispo mi, i Apuseto, ing kaya kaming obispo emerito, at iyon na king edad at malandaman, bendisyonan me i Apuseto, malambat ng kasuyuan, king kaya kaming arkidiocese, ting obispo, Amard, ing kaya kaming kura paroko, ting sablang pari at diakono, at ting sablang susuyo, king banal mong kapulungan, ting sablang pepayat pusna, ning anak mo. O mapamakalulungin pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan. Pakaluluan mo langan, ding sablang tinipon mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatid ming maya mo na biye, ading sabla kaya ka may matulat may muna kaya tiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alang-angga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, ang king uli na, pagkalog mo king yato, ing sablang bage maya. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangangga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangangga.
Ngayon isang pulungan talaring panalangit tamot kapuryan karing amanong tiro ning Ginoo kay katamo. Isang malinag yun, at ang kami, kaya mo, ipamit panindugo. Iniiyak mo ating banwa, ipamit panindugo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marop, palugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon, miiban king kasaupaning pakalulu mo. Bitimawa kaming parating king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagpulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan na po ang pagsadyan mi, ipanyatang ng mipnon ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Cristo. Muling Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Kaya mula sana babalikdan ding kasalanan mino ning pansinan mo ing kasalpantayanan ning panalakapulungan mo. Layon mo ing pamayapan ng pompisan meto nga nagkonting kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapaning kinuman at hindi sa kapilan man, kaya kayo man. At keman Dahil timunin. tayo ngayon, ing kapayapan ng Kristo king balang metong, kapayapan po kaya kayo. Peace be with you po. Peace be with you. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing milalakoking kasalanan ng yato,
mapalad na ring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kayak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayak na ako. Sa tinapay nating hari, ang tinapay at ang anak na nagbibigay ng kaligtasan. Si Jesus sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang anak na nagbibigay ng kaligtasan. Jesus Christ, be our way, come follow Him forever. Jesus Christ, be our truth, giver of eternal peace. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang anak na nagbibigay ng kaligtasan. Cristo el camino, seguimos al Señor hoy.
Siklod tamo. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manano na sanang ikabanal-banal na puso ng Jesus king Santissimo Sacramento, pipuryan at pipaligayan niya, king balang panawon karing sablang tabernakulo ning yato, nginit manggaman king alangangka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod manano na sanang ing sakripisyo ning kapasalamatan, adinawon mi kaniting kapiesta ng San Ignacio, tayrana kami kingalanganggang kapurian ning kekang ligaya, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Hello, hello! Good morning po. Happy Fiesta! Nakal po sa lahat. Karen pong taga-Keti, Happy Fiesta. Karen po deboto na ni Kikatampa Kamalan San Ignacio. Nakal pong I welcome kayo po kaya naging parokya ng San Ignacio. Magsalita po sa akin, sister. Mayap ayabak po kay katamungan. Happy Fiesta po. Malaos po. Ako po Sister Lisa David, OP, metong karing Adrian Dominican Sisters. Ingke kami pong Central House at Chuya po king Barangay Mining, Angeles City. At kaya bekula naman po rin kaya kaming mapila na madre at Chukeni, Bankanita, kaya beda kayo po, kaya kayong kapiesta. At yung po, kaya po Kenny king parakyanang San Ignacio de Loyola, kaya yung tabi na po nito, ing pagselebran niya po, ing kadwa ng nobena, Santo Domingo de Guzman. Ing kapiesta na po, pagmasosyan niya, kay August 8 po. Ni Santo Domingo po, yapin ing patron da de eganaganang Dominikano at Dominikana.
kikayawsan at yu kay mi makiabeke po king pamanyaw ning simbahan para king dakal pangbukasyon. Apiningke kaming kaburian makapagpanimbita karet kareng kayanakan at babayi makirandam ing awos ning Ginoo. Sumuyo king Bier Religiosa bilang Adrian Dominican Sisters. Ingke kaming kongregasyon magsilbi king ali-aliwang apostolado, susuyo kami po king Dominican School of Angeles City, Barangay Mining. King University of the Assumption, San Fernando, Pampanga. King Our Lady of the Rosary Foundation, King Tala. At King Caloocan, magsilbi King Diocese ng Caloocan po, King kayang miyayaliwang parokyo. At King kareng katamo pong kapatad, Kulot, King Birya Maria, King Diaz, at King kareng miyayaliwa pa pong baryo ning Porac. At King Diocese po ning Caloocan, at atin lamo naman pong magsilbi kay kaming Madre King Norway. Nung atin kayo pong kakilala, babayi, makirandam king awos o bukasyon ning king Ginoo, bisang mangilala ka king Bier Religiosa, malyari yung kaya pong puntalan o lapitan. Atin kaya pong contact number alakuan king opisina. O malyari yung pong mismong ikayo'y makipagkwentuhan at lumapit kay kami. Ipanalangin mi ing dakalpang kayanakan makibat king awos ning Ginoo. Lalo na kiti king Archdiocese ning Pampanga. Mayapayabak po, dakala salamat. Salamat po, Sister. Metong po karena, dahil po makatwa kay ni Parokya Balude, Sister Pring, na kaya bere pong sadya, may naman pong Madre Dominicana. Bayo po makalinguning sabla, makapwesto no, kureng, kay katangko, may lumapit na ko po. But that fiesta po, karing balang parokya na ng Archdiocese, may kaka-second collection, at ini po mabiena, kasopan king miyaliwang proyekto ang pong pamibalakad king Mother of Good Counsel Seminary. Nya sana po sumahog tamo at biyatay ng pagtakarena. Sundo kayo po, ingkana kong pamipasalamat, kaniti pong misa, then po kaya katamong offerers, yapin ding Knights of the Blessed Sacrament, at kay ba't po, di pa pong tutuking misa, para rin kaya kayong katubali, alas 9, din pong kagalang-galang arsobispo, apundong, ang po yung arsobispo emerito, yapo seto, na po rin tutuking magmisa, kambera rin kong celebrante. At kaniting misa po ngayon, mabilisan na po, pakilala tala po, mag-umisa kayo ni pong bandangwanan, po aliwa, siping tambale, kaya ni King Holy Trinity, ingas Fest Director, yapon Jeff, Bakaning. Dati tamo po pura paroko, kaya ni King Parokya, impong Director na ning Domus Pastorum ngayon ni Among Gabi Torres. On leave niya po Yamong Raul de los Santos. At kay ba't po yung kaya katamong makatuknang kay Domus, Yamong Rafi de la Cruz. Parochial Vicar na po ng Santa Rita, Pampanga, Yamong Mon Torres. Parish Priest na po ni
Lord's Annunciation Parish ni San Vicente, Mexico, sa klaseng po yapong Paul Velasco. At ikikatamo po meni munang ting misa, kaya naman po aniwa, at inya pong roots, kaya niniyamong. Ikikatamo pong dean na ning Major Seminary ng Mother of Good Counsel Seminary, among Bench Espiritu. Nakalpun na kalasalamat, karin may kiyabe, at may isang metong kaniting misa, at kaya kayo man po at inagon, nakalpun na kalasalamat. Happy! Yes! Yeah! Ing ginumanatili ake kayo. Bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos Iba, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne, umena kayo king kapayapan. Salamat king Diyos. Viva pong nasyo! Viva!